kan hriat theuh angin Rahul Gandhi chuan tunai khan press conference neya electoral roll vote lem duplicate voters nuai khat chuang anam thu atar langa heti la hian thu dik tak kan hriat tulani Rahul Gandhi hian voitam tak electiona an chak to lo wangin chuan lamatan dot thu athe dat le ani Karnataka a Mahadesh pura biala vote lem na satak om thu asoya mase Karnataka hian eng party nge sarkar kan ti chuan achana chu Congress party ani vote khoi chingpen anomani chuan eng party nge hlokpui kan ti chuan BJP ni lovin Congress party tho anni election don thakhat main political party te hi electoral roll backlog thin anni heti meglai hian Congress party hian objection pakhat ma an siam lova election commission in athu sei chu fin fi ani theina dana tiam kamna thu sain tura ati po adu lova engwange kan ti chuan a fin fi na anei lo wang ani vote lem ati te hi mihring omlo tin asoi boka tin ataka chuan engmi te hi anom nge ya voters id card po nei thlap ani heti lai me khian ECI record a chuan Congress sakna biala po vote lem na satak homti alang boka Shivaji Nagar Chamraspet Bangalore le Maharashtra a Malgaon Central biala te po heng bial te hi minority tamna bial Congress an chakna bial te ani loma election commission in heng vote 10 tuma special intensive revision SIR kalpui tum ani a in bumna ti in asaile si ani Rahul Gandhi che dan hi democracy kalphung hum himna ni lovin mipui teril ru shwai koina le kan election system a rinna mipuin nalo se tia malak na mai chawani achan chu ama hian he na achan thailo wang ani pu Rahul Gandhi mi mo pu hi simla thu ti khi machan ngamro